تن از کوبا ба майдон мебарояд ва ҳақдод гуловро мо акнун хубтар мешиносем. ҷонатан 21 сол дорад. ҳақдоди мо аз ҳисоби таҷрибаву ҳунараш фикр мекунам ки инҷо корро бояд хубтар анҷом диҳад. дар чемпионати панамерика миёни бузургсолон рақиби ҳақдод медали биринҷӣ дорад ду бор солҳои 2023 2024 ва дар ҷоми панамерикан ҳам ҳамин натиҷаро як сол қабл моли худ карда буд. ҳар ду дар даври аввал озод буданд. ҳақдод ба монанди меҳрзод суфиев хеле вақти тӯлониро дар муолиҷа пушти сар кард. танаффузи хеле тӯлонӣ дошт ва баъди боз ҳам барқарор шудан беҳ шудани вазъи саломатиаш боз ба майдонҳои набарди мусобиқоти сатҳии байналмилалӣ баргашт. ҳарон акнун инҷо гӯштӣ намегирад. фикр мекунам як лаҳза довар инро ҳам бояд мушаххастар бубинад. дар сурати такрор ёфтан албатта муҷозот рақиби ҳақдод гуловро интизор аст. аз сари остин доштан аз гиребонаш акнун бисёр дар иҷрои усули сари китф маҳорати хуб дорад. ана ин кори дигар комилан самтро дигар карда. бароси интизор набудам, аммо қариб буд ки ҳамон эҳсосоти бештар ки юко гӯем. аммо як хеле ҷузъиёте буданд ки монеаи имтиёзи аввали ҳақдод гулов шуд. хуб аст, андаке ҳунараш авҷ гирифт нисбат ба дақиқаи аввал. дар маҷмӯъ гӯем агар чандин ҳаракатҳо, чандин амалҳои ғайри чашмдошро метавонад ки дар мусобиқаҳо хуб истифода кунад ҳақдод гулов. мактаби варзишии шаҳри ҳисорро бо муваффақона анҷом дод, хатм кард. баъдан ҳам чанд соли дигар таҳти роҳбарии Садриддин Обидов машқварзӣ кард дар шаҳри Душанбе ва ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон пайваст. онҷо чун гуфтем ки мураббиёни бо таҷриба Маҳмадбековҳо ва боз ҳам як талоши ҷолиби ҳақдод гулов инҷо ба монанди ҳамон ҳаракати пештара буд, хеле наздик ба имтиёзи юко. ана акнун фишороварии ҳақдод заминаи дигарро ба миён овард ки довар ба ҳарифаш огоҳӣ диҳад. дар ҳақиқат ташаббусҳои ҳақдод ҷиҳати амалӣ кардани чанд ҳамон усуле ки манзур кард хубтар аст. боз ҳам фаъолии ҳақдод гулов ба назар мерасад. боз ҳам фишороварии паҳлавони мо дар муқобили намояндаи Куба ҳаррон. фикр мекунам шидои дуюм варзишгари Кубаро таҳдид мекунад. барои ин ҳақдод як бори дигар бояд ҳуҷум кунад. ана ҳамин тавр ҳаракати баъдии ҳақдод ҳам ҳамин аст, чунки
حالا در وضعیت قرار دارد که سری هر دو آستین حریف را داشته بود. اکنون باز فرصتی دیگر از جای میخزاند، از پشت گریبان قپیدن. انا همین لحظه ها اگر از بند و بست و اسلوب و قاعده های گوناگون و جالبی نتیجه بخش حالت پرتری اگر برخوردار باشد، آنگاه نوران علا نور می شود. ببینید که افتید الکی رفلکس گویم، اگر با اصطلاح رفلکس که زود از قوازمایی دست میکشد. این یک تأثیری دیگره که الکی از خورده از جهت روانی ورزشگران ما البته باز هم در همه پهلوانان ما این دیده می شود. مکتب کار در زمین یا با اصطلاح پرتری رو اگر ما تقویت دهیم، پرزور کنیم، به مانند تاجیکان در سیاره نیستند. من باور دارم از این تشبسکاری ها، بزرگی ها و فروتنی ها یا استعدادهای خیلی شایسته پهلوانان تاجیک اگر توأمین همین حالتی راست بودن و کار در زمین برابر شود، آنگاه ما با صاحبان همین گوشتین می توانیم که مقاومت برابر و سزاوار نشان دهیم. چون که ابتدا تاریخ بزرگ گوشتین اجدادی ما برای همه این زمینه گذاشت و یوکو عزیز تاجیکستان آن را صاحب شد. شایسته مبارک باشد پیروزی حقداد گلوف. در مقابل پهلوان کوبا هر ران خیلی خوب ایستادگری کرد و این چهره ما هم به مرحله 4-1 نهایی رفت. بعدی حرکت به میدان میبرایند. اینجا هم گلوف از حسابی و سلیما بیتالی دوباره درجه المپی حالا انتظاری به میدان برآمدن هر دو پهلوان را دارد. حقداد باید هوشیارتر باشد، چون که این رقیبش نسبت به پهلوان کوبگی از حساب کسبیت نوبسته از آنی که 20 سال دارد فرق میکند. سرعت تیزی گوشتنگیری دارد، آمادگی خوبی جسمانی، دو طرفه گوشتن گرفتنش و کار در زمین حرکتهایش هم اندکی فرق کننده است و حالت راست بودنش هم تا اندازه باز هم افضلی و برتری هنرش را نشان میدهد. توجه میکنیم که انورجان ابراهیموف و حقداد گلوف در مرحله 4-1 نهایی چی کار را به نفع خویش انجام میدهند. مسابقه جام آسیا میان جوانان شهر تاشکند اپریل 2024 و باز همین مسابقات سال پار 2023 هم برای ابراهیموف انورجان خاطرات نیک باقی ماند و سفره ظفر برآمد و 2 بار صاحب مدال طلا شد. حالا اکنون شیدا میگیرد. اندکی افضلی یا برتری حمله های حقداد اینجا به نظر می رسد. یک کوششی ورزشگری ما هم خیلی نزدیک به امتیاز اول بود. حقداد کار را در زمانی به انجام می رساند که بسیار هم رقیب را دوچاری فریبا میکند یا فریفته میکند. بعدا دارد همین خیلی حرکت های غیر مقرری گویم یا غیر چشم داشت. در نظر چندان و چی گویم که اگر اونقدر کسبیتی عالیش نمودار نمی شود، لیکن زیری باز همان این خلعت کبود سری نهانی دیگر هم نهفته است. امیدواریم اکنون پهلوان ما
баъди баргаштанаш ба майдонҳои бонуфуз аз худ боз як маҳорати боло нишон медиҳад, чун гуфтем ки меҳрзод суфиёв ва ҳақдод гулов ҳам инҳо бале дар хеле танаффуси тӯлонӣ қарор доштанд барои ба тадриҷ амалӣ кардани нақшаҳояшон албатта таъсири дигар расонид. осеби ҷисмонӣ ё вазни нохуби саломатӣ. иброҳимов медонад, фаҳмид ки дар муқобили паҳлавони Куба варзишгари мо чӣ кор кард. мураббиёни бо таҷриба инро меомӯзанд, мебинанд ҳарифони даврҳои баъдиро санҷишҳои алоҳида доранд ва боз ҳам самтҳо. мураббӣ худи Иброҳимов ҳам сония санҷа аз ҷой бархест ва бо чанд ишораи аз фосилаи дур нишон додааш самти муқовиматро мегӯяд ки дигар кунад. Гулов агар ин фурсат беҳтар анҷом меёфт, ҷолибтарин истифодаи усули сари кит барои Гулов мешуд. рақобат идома меёбад, хеле озод гӯштин гирифта истодааст паҳлавони мо. аммо ин ҳолат ҳам хеле худро хуб бартараф кард. вазъияти андаке нигаронкунанда буд ба ростӣ. ақибнишинии Гулов каме хатар дошт. як василаи дифоъ буд фикр мекунам. тавзеҳи бештар дар ин самт зарурат надорад. дақиқаи охирини нерӯсанҷии ҳарду паҳлавон ҳақдод аз сари остин доштааст ва аз камарбанд қомати ҳарифаш андаке баландтар аст. акнун Гулов як бора ба тарзи истифодаи амале ки бештар ҳам таваҷҷӯҳ кардем. акнун бибинем ки инҷо андаке баъз ба миён омад ва корро довар ҳам наметавонад ки мустақиман ҳал фасл кунад. чун Иброҳимов хост ки пӯшнокӣ ҳаракате анҷом диҳад ва охирин кӯшиш аз ҷониби паҳлавони мо чӣ гуна анҷом ёфт? ҳеҷ гуна. ҳамин тавр ҳам буд. хурсандии пеш аз ғалабаи ҳақдод вай пӯшнокӣ буд, ҳаракати варзишгари Ӯзбекистон буд. агар ин ҳам дар сурате ба амал ояд ки кӯшиши охирин аз ҷониби варзишгар бошад, инро ҳам наворҳои такрорӣ нишон хоҳад дод. мо даъвои имтиёз надоштем дар он лаҳзаҳо ростӣ, чунки ҳам аз рӯи қоида буд. ва ҳақдоди ба ҳақ расида агар ҳам адолатпеша кор дар ин ҷо сурат гирад, ба ҳарду шидо доданд. хеле беҳтар. акнун якчанд кӯшиши дигар шояд силсила шидоҳо тақдири рақобатро ҳал созад. вақти асосӣ ба поён мерасад ва акнун барои имтиёзи тиллои ҳақдод ба усули сари китф эътибор медиҳад. 1-2 нашуд. корро дигар самт ба канори рост анҷом доданӣ буд. фишороварӣ барои дарёфти фурсати муносиби буғӣ кардан. аммо ин лаҳза ҳам барои паҳлавони кабудпӯши тоҷикистон муяссар намегардад. хеле фишороварӣ аз ҳарду ҷониб беҳтар аст. аз ҷониби паҳлавони мо андаке афзалтар. аз сари ҳарду остин доштан ҳам бисёр фурсати муносиб аст барои сари киз кардан. аз гиребону сари остин ҳам ҳамчунин. аммо боз ҳаракати ғайриоддии ҳақдод, пойзанӣ ё ҳаракати дигаре ки як чангак ҳам мегӯям аз ҷониби паҳлавони ӯзбекистонӣ ҳам бисёр саривақтӣ буд. аммо ҳақдод худро аз муқовимати Анварҷон саривақт дур карда тавонист. дифои хуб кард. парчами мо алвон мехӯрад дар ин кохи муҳташами варзишии шаҳри Тошканд. на танҳо паҳлавонони мо, балки мухлисони зиёд ҳам
از تاجیکستان به شهر تاشکند رفتند. دوستی، برادری، همکاری و صمیمیت و صداقت این دو کشور همجوار البته سال تا سال باز هم گسترش می‌یابد در همه ساحه‌های خواجگی خلق مملکت و خصوصا در ورزش که داور اینو اشاره میکند یکان لحظات دیگر رو فکر میکنم در این روند تلاش نبود که به اوگذاری گردد. بله 100% کدام امتیاز داوران هم گاه به خطاگی راه میدهند، 70 به پیش میرود. فرصت دیگر رو پشنوکی هوا دادن، حرکتی که باز هم 70 گلوف اینجا باید خود رو هوشیارتر گیرد، زیرکی رو از دست ندهد، چابکتر باشد. انا همین خیلی با پیش رفتن لازم. وقتی که این سمت ضعیفی خود را باز هم سستر و نمود میسازی، الکی این یک جهت قوی گردیدن روحیه حریف خواهد شد. حقداد از پایزنی اینجا هم کار را شروع کرد در این دقیقه دومی وقت اضافه. حالا هم برای فشار آوردن در این لحظات باز هم تجربهش خوب است. کاری دیگر نیست که در حرکت های کار در زمین شدتناکتر و جالبتر و باز هم بهتر باشد. اگر باز هم تناسبی حمله ها یا فشار آوری ها را باز اینجا داور مد نظر میگذاشت، اکنون این خواه نخواه امتیاز است. من دیگر اضافه گفته های خود را با تقویتی که پای در پای اینجا هم گفتیم، نرسیدن قوه جسمانی جهت مکمل سازی در وقت اضافه، این به همین نقطه شد. امتیاز از دست داد و یوکو این امتیاز طلایی را پهلوان ازبکستانی مال خود کرد و 70 گلوف از این مرحله ناکام شد. اما در سبقت تسلابخش شرکت میکند. امیدواری های ما برای مظفریت باز هم گلوف و پهلوان دیگر تاجیکستان. تسلابخش در وزن 60 کیلوگرم. حقداد گلوف اکنون با کمال‌الدین بختیاروف حرکت‌های پیهمی ورزشکار میزبان. هر دو تلاش میکنند که برای نشان برنجی مبارزه را ادامه دهند. در لحظه های اول بختیاروف فشارها را زیاد میکند در برابر حقداد. پیهم اجرایش اصول انجام میدهد و کمفعالی حقداد را داور به نوبت گرفت. برای شیدای اول را هم نشان داد و اکنون باید پهلوانی ما حرکت ها را زیاد کند، چون در برابر ورزشکار میزبان قرار دارد. حالت کار در زمین. دیگر بار حقداد اینجا فکر میکنم که حرکتی انجام داده پهلوانی ازبک نزدیک بود برای کسب امتیاز و حقداد باید چنین حالت ها راه ندهد. شیدای دوم به خاطر کم فعال بودن حقداد برایش نشان داده می شود. اجرایش اصول اینجا لازم است برای حقداد گلوف. موقعیت خوب رو اشغال میکند پهلوانی ما و
бисёртар интизор мешавад барои анҷом додани ҳаракатҳояш. вақт ҳоло зиёд аст. талошҳо бояд зиёдтар гардад аз ҷониби Гулов. бахтиёров ҳам худро аз ҳамлаҳои пайҳами ҳақдод канор мегирад. барои паҳлавони узбек ҳам шиду нишон дода мешавад. ҳамин гуна бояд идома ёбад. ҳақдод бояд ҳақро ба ҳақдор бирасонад. аз ҳарду ҷониб фишорҳо зиёд мегардад. камолиддин иҷроиши усулҳоро зиёд карда истодааст ки барои паҳлавони мо шидои сеюмро нишон бидиҳанд ва бояд ҳақдод ба ин роҳ надиҳад ва ӯ низ бояд пай иҷроиши усулҳо ҳаракат кунад, чун фаъолӣ аз ҷониби рақиб агар бошад барои паҳлавони мо хатар дорад. шидои сеюм ҳаракати навбатӣ аз ҷониби бахтиёров. шидои дуюм барои Камолиддин. ин хуб аст барои ҳақдод. ҳамин гуна бояд идома диҳад фишоровариро паҳлавони мо. ҳолати кор дар замин. он қадар таваҷҷӯҳ намешавад ва аз нав ҳаракатҳоро идома медиҳанд. кӯшиши навбатӣ аз ҷониби бахтиёров буд. як пойзание ҳам ки он қадар хатар надошт барои ҳақдод. дигар бора ҳаракатҳо ва ҳақдод бояд роҳ надиҳад. чунин ҳолатҳоро ки аз ҷониби рақиб усул анҷом дода шавад. як сонияи дигар. акнун дар голденско барои имтиёзи тиллоӣ мубориза идома меёбад. ҳаракат аз ҷониби бахтиёров буд ва ҳақдод ҳам ҳаракатҳоро зиёд мекунад. кӯшиши навбатӣ, ҳолати кор дар замин, ҳаракатҳоро паҳлавони мо он қадар таваҷҷӯҳ намекунад. бисёр як ҳолати хуб аст барои ҳақдод Гулов. ҳолати лад додани дастро Бахтиёров мехоҳад анҷом бидиҳад ва муваффақ ҳам гардид паҳлавони мизбон. як рақобати бисёр пуршиддат буд дар ҳунарнамоии ҳақдод Гулов ва Камолиддин Бахтиёров. ба ҳар сурат новобаста аз нокомӣ ҳақдод бисёр талош кард. кӯшишҳояш ҳам
خوب بود، ولی бахт барояш нахандиду ноком гардид ва дар ин марҳила кор барои паҳлавони мо хотима ёфт. ба гилеми дигар таваҷҷӯҳ мекунем.